masea kwa bookelong jono a belegwe a itekanetse. Yo ke kwa ke thabile go fetiša lentšu leo ebile ke tsebe gore ke tla explaina ke re ke kwa bjang ga botsebotse ke mpho ya modimo e le goreng e tlile re sa nagane e fela re ntse re planete so ke kwa ke thabile kudu. E ne e le letsatsi lwa ntlha la tshimologo ya ngwaga le le itumedisang. Ke kwa ke thabile kudu ka baka la gore ke mpho ya modimo. Ngwana ke mpho ya modimo ke bilelo wa mathomo ke banyena ba iterebalo. Then a ke tsebona ke reng ke thabile kudu ke thabile gagolo and le sepatlele se ke khale ke go ba reng se gore se haya ke dumo re ka le lengwe la matšatšing ka no ka ya mankweng ka belegela mankweng jwale no le nna ke dula le molekane wa ka ke dula Mens Mshongoville then le bana ba ka ra reng a ntse re ba kae re wa 5. Limpopo e amogetse palo ya basimane ba le 15 fa go belegilwe basetsana ba le 22. Ke Katlego wa dikhantsha SABC Mankweng. Kgabagareng ye province ya Gauteng e thomile ngwaga o moswa ka go keteka matswalo a bana ba šupa ka bookelong bja Chris Hani Baragwanath ka Soweto. Bashimanyana ba bane le basetsana ba bararo ba belegwe ka bookelong bjo bogolo mo nageng metsotswana morago ga bošegogare letšatšing la pele la ngwaga wa 2023. Baoki ka bookelong ba amogetse ba bangwe gape go ya go iri ya 10 mesong ye. Ba re ba lebeletse gore batswadi ba bangwe ba tla šegofatšwa ka masea le hono. What we did today is just to tell them what is the expected of them as new mothers, because we can see some of them are very young babies. They doesn't even know how to carry a child. The process is when you have a child, every month you take your child to the clinic for immunization. Ka Mpumalanga go belegwe masea a 42 le hono go tswa ka maokelong a go fapafapana go ralala le province ka moka. Batlankedi phetiši ba re magareng a bana bao go balwa bashimanyana ba 20 le basetsana ba 16. Molekgotla phetiši wa maphelo Sasekani Manzini o etetse bookelo mo a amogetšego lesea le lengwe. Also of serious concern is that 5 of them are teenagers. So we are still saying to the communities, let's work together in educating our children.